Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Utsana'i awil iftitah. Doa utsana awil iftitah. Kutupurna takabbiri makanya ni unrun na limay terara ni pakite mite unrasuyu. To baca naga doaul iftitahi. Ayar doaul iftitahi megal ukihat desa patan rupa. Lengi na baca Nabi ta sallallahu alaihi wasallam doa iftitah nak masa payang peniwi. Lengi na baca doa iftitah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aku masa payang sunnah as-sui. Lengi na baca aku masa payang perlui. Jadi mega rupana doa iftitah Nabi ta. Ia roto salidikingi sahabat salidikingi dia gagap pawi maka dia na baca Nabi ta aku masa payang tang beniwi. Ia na baca Nabi ta ia nanti sampai mega rupana baca. Padahal ia sempat ada tu na dong yang baca Nabi ta tak bagi-bagi maka dia ku mas sampai yang peniwi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina tili subhanakallahumma na baca. Ia sampai yang perlu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tili wajhatu wajhiya na baca. Ia ku mas sampai sunnah as-sui Nabi ta rabbana atina fid dunya na baca Nabi ta kita lumru baca Nabi ta pada ukam. Ia ko sepintas selalu mi baca hadis saya pakai maji namanya rupana na baca Nabi ta ya. Gangkanlah anda guru tertutup hadis itu maka dan guru mata Syafi'iyah tu kami nama kanjai baca tu wajah tu wajah iya. Demi apa wi Nabi panggil mata Syafi'i maka dia kota masa biar perlu. Gangkanlah mau sampai sunnah itu dibaca. Padahal ku sampai sunnah rabbana atina fid dunya hadatil baca Nabi ta. Ya ku sampai jam ni subhanakallahumma na baca Nabi ta. Nah, jadi sudah-sudah sekalian makanya nikah apa Johor mau buar ngiro anggota apa? Ya doa iftitah maka iya baca ku tamas sampai yang peni. Iya ku tamas sampai sunnah as-sui ku tamas sampai ya perlu ya wajah tu wajah alladhi kam umuh kira-kira na pala manan. Ia menidun rupa ya. Ya ku sampai sunnah as-sui tahu iya na subhanakallah. Subhanakallah. Ya, kamu subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairu. Mega na baca Nabi ta. Hampir setiap salat tahajud, salat malam. Maka dia anda guru ta Imam Abu Hanifah. Ndengai pengulu ta Ahmad bin Hanbali. Ia ko mancai makmuko. Na sampaya jahriyah, sampaya ngilada sampaya maghribi, isya dah subuh. Ya ku makmuko mupura takabere na tappa baca na Fatihah mange aja na mo baca doa kita. Ia na ku dito pa na baca Fatihah mange baca siga. Betul na de na wat dingi baca na doa ul iftitahi na riku mak baca ni Fatihah imange. Aja na ya rumah tengah ni membaca dia panalat tu na baca na Fatihah imangi papisaw ni dia nawat dingi ganggu imangi di dalam membaca Fatihah. Dia turut ding dia ni konsentrasi pikirannya mengkalingi na baca imangi. So ada bitak pun Allah Ta'ala maka ida quri al-Qur'anu fastami'ulah. Jadi mematakan ko baca doa ul iftitah dia panalat tu na baca na Fatihah imangi paja ini. Doa ul iftitah ya doa usana nasang itu Pak Hanifah pakai puran itu jadi tesani ya talun rupa ya tu ko kipakihi kita itu dia itu narinci maka dia sampai jam peni betul nama kami bang dari Rutai Imam Malik Abu Hanifah ya kami nama kanja merepa ina baca Nabi Muhammad ya ne subhanakallahumma ya dari Rutai mata Syafi'i mana saya kami nama kasing ina baca Nabi Muhammad ya ne wajah tu wajah
Ia ku Ahmad bin Hanbal ni sebab hadis pengurutan Ahmad bin Hanbali ia nanasangi rabbana jadi betul na kumero ki patattai bagi maka dia baca ku tumas sampai perlu ia baca ku tumas sampai tahajud ia baca ku tumas sampai sunat lainnya bisa ia ku maka daki ia na takra walai dia tu mereka kan dia tugas masalahna menurut mi penelitian na dia guru tetap hadi tero yang ke siaga yang kelima maka dia yang digutu pada te kupur ni membaca wajah tu la tu capak na ya ke subhanakallahumma la tu capak na nama na kesana na pura mak baca Fatihah mangi gangkan salah saya mana matu ya gangkan na melo no mak baca tu iko apa ko mak baca mangi ka tu mamako ya iko paji mak baca mangi agana kada iya naro betul ang kematian sakta onron mak istirahat imange kubur mak baca ya naro dipergunakan secepatnya untuk mak baca ya kutu mak baca age pun kada isunahkan ko ayat memu baca tahu sa ko yolo je mo Fatihah memu baca ko la sampajan tahu sa ko yolo a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya tahu sa ko ajam tepa bismillah bawa dia mo tahu sa jadi iya ro tahu sa ero anu sunah yolo na Fatihah apa dia na tama Fatihah yolo na Fatihah mo imang ni makuto betul ni sunahkan ngian dari ko mancaji imang ita tahu sa ko me Fatihah ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim demi naladai pada basmalah na sabayro yang pailada mo basmalah ang kedua pataro ang kapatami Fatihah ang katode jadi betul na ye na patami Fatihah dia naladai ya patamangi Fatihah nalada jadi jadi bismillah pengkaladan kade ya mo ta usa de gagaladai ya namo ande rutai mamali ina tatai tatai mo akin ni ke bismillah natien apalagi tak usah iya de na melo mata pagruta si Imam Malik maka malabbi ko to mata usah malabbi ko to bismillah ko to baca Fatihah tatai de na bismillah de na ta usah yakki pamakare yukra majah ko to mata usah tani omronna ada yang diguta Malik jadi de na ta usah tu diguta Imam Malik de to na bismillah pangulutan mi Abu Hanifah mak bismillah mo de minaladai ya pangulutan mata Syafi'i mak bismillah naladai ya naro sudah sekalian itu perbedaan pendapat mana terhadap masalah itu maka dasi andre guru peneliti ya guru tahu apa maka dari Allah Ta'ala wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim nare ku baca ku Quran jadi itu mata usah gatung katugar kange iya reka hukum rekam mamulangi ya no jadi hukum rekam mamulangi itu mata usah nasaba lanjut mani mundri to jadi ia me kutu buka rekam mamulangi kutu melu baca Fatihah sebelum atau mata usah ia mundri na so maka dai pengalata dah karat tanah purna ma baca na yo pater rupanya jadi na jadi yang ro ada guru atau pandita yang pernah meneliti betul na salihi kipeku batin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketujuh ko salasaiwi walad dallin maka dia amin sunnah idza amana al-imamu fa aminu fa innahu mawafaqa ta'minu ta'minal malaika ghufir lahu ma taqaddam min dhanbi wa ta'akhir maka dia nabita upana nak kaming imange akami tuku nigi si kena amin na malaika si abetan amin na malaika ya dampang dos mak diolonan dengan dos mak dimundrina ya la dirna mak kabingi aye merun de guru to panditeng kamakada idza amana al-imam nari ko makabingi mangi ye ko kada bami mangi wala dalina makko dena kami agni pugu di mamungi tuma kami matu mo dena kami na makadena bitar ko makami ni mangi ya ko dena kami ni mangi agi pugu angka tu pandita makada ide je nak ko tu kata na hadis ya na dapi na baca mangi wattu na to makami akami no mo dena kami mangi ya na baca mangi wala dalina apa onro ni kami tahu betul ni ia nak baca imang walad dallin kami ni ko amungi mau dia nak mati imang sebab ia riasang aman al imam nak kena baca walad dallin
Angka tu tu pandri tu maka dia hai dia apa angka dia maka dia gangkana makamin nabi ta jing kalinga mana ini angka makmungi mundri betulnya nabi ta makamin jadi nak kata nabi ta maka ida aman limana ko makamin imange jadi makamin imange ke bagaimanapun apakah walad dhalina baca imange nalatu walad dhali maka datono amin ya rega mutajeng maka dana imange amin macuto amin itu terserah meloridi. Ida amman al imam maka nabi masih pilu madir. Ya ida amman al imam maka imam amin akan tuno amin. Ya mau maka dia ida ghairil maghdubi alaihim walad dallin ai pakai lori wal amana ia nalatu walad dallin akan nabi ko mamungi amin. Kemudian akan imangnya. Ya ke maka dia kutai Abu Hanifah Hanbali. Wa adafa al-Hanabila fa in nasiya al-imam at-ta'mina amman al-ma'mum. Nariko na lupai mange makami iko na ma'mum makami. Wa rafa sauta liyudhakkir al-imam ladai yakune nakami ngimang ladai. Iko ma'mum barani ngerang ngimang makademi ya isuruh tu be makami. Saudara-saudara sekalian selesai ini amin. Ini dapat ini as-saktah. Asakta betul na ia nunrui istirahat betul lepang cek sinampa imange maka dia diruti mata tasyafi sita sakatatin latifah tusannu fi salati biqadari subhanallah isunakan ni mamakku sinampa imange ilna annang yunrung jadi annang yunrung ila isunakan ni angka sakta betul nama makku cinampa dan aja mamakku biarkan dari subhanallah pada tan aku baca subhanallah yang itu ma baina at-tawajjuh wal isti'adzah pallawanganna du'aul iftitahi na pallawanganna ta'usa kupuran ni letu ni wa ana minal musliminas jede napa mata usa yang rosak yang pertama pahlawan tak usah pahlawan bismillah itu jadi kalau tu bisa tahu saya auzubillahi minasyaitonir rajim lepas nampa napa bismillahirrahmanirrahim menurut anda guta Abu Hanifah dan Malik Syafi'i yang Malik de wa bainal Fatihah wa amin pahlawan Fatihah si bawa amin wa baina amin was surah pallawangan na amin si bawa to bacaan surah wa baina surati wa takbiratir ruku'i pallawangan na surah si bawa takbir ruku'i ya betul nang tilen ka istirahat je de ukur pallawangan na ru pallawangan na Fatihah na pallawangan na betul na salasa qabla al-Fatihah wa salasa ba'da al-Fatihah telu sakta yuluna Fatihah telu to sakta mundri Fatihah mapa na perlu na peringerangan de gruta kewe palyalam al makmumu anna lafzata amin laysa minal Quran perlu ipahani di umat masam pajange maka dia ro amin tanya Quran jadi tanya ayat ya ukoto mirbawan nasai pau dari ko walak bali letu ya ko amin ipo ukrilenero rongero de merusak sembajange sebab tanya ayat maka dari guta hambaliye yustahabbu ayyaskutal imamu uqaiba qiraatil Fatihah isunakan ni mamakku cinampa imange nari kupure baca Fatihah yastarihu wa yaqru fiha man khalfahu Fatihah angkana kesempatan na makmungi mondri apa iro sampai sekarang gangka makukowe dei pagaga kata sepakat na palongan na tu pandri te iro maka da iya imang makmunge ke gaji betul nak baca Fatihah apa iya ku mak baca imang ya tanya macu apa maka di Allah Ta'ala idza qara'tal Qur'an fasta'id apa kesana fastami'u lahu amma ain kalingi ku ku mak baca Fatihah imang dia nak dia curi mesti tu mak ko bin kalingi je ko latu wala bali na amin apa to melo to mak kesana mak baca iya ro dia nagaga maka dia ande guru to pandite masalah nak baca Fatihah na mak munge iya ku mak munge ande guru ta maliki ye ku mak munge ku mengkalingan ni imam mu mak baca Fatihah makanja mo curi aja ni juga baca mau Fatihah aja tu na imam Malik rumah kada
Jadi aja nama baca Fatihah, ia mengkesin dan mengkelingan imang baca Fatihah, ya Allah terima curi, mapamu bismillahirrahmanirrahim, terima kesin imang kelingan letu alat balin, mau pura makada aming alat bali imang aja tu nak kampupau, qiraatul imami qiraatul lahum, genat ni bacaan imang mu pakai, makada yang dirute mata Syafi'i Indo, dia na jaji, ia pir pak ia rumi pak maka ada qiraatul imami qiraatul lahum apa irna dalil yang dirutai Imam Malik maka dia bacaan imam ia tu rumah cia baca ke imam munge maka dia mata Syafi'i maaf aku takabir imam itu mata mama kotona ya mantu takabir itu dia kena janji ya iya ronda di maka dia dirutai mata Syafi'i de la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab de nas sesampaian atau dia nak baca Fatihah iku imamnya baca ke apa mau nolak da imamnya aja mau pas semang sakpan waktu ke betul. Jadi inisiatif nama ni ya naro nangka anderuta hambali makada makanjai kung ka imam bijaksana macam rimang istirahat icede nang kawattu nuri baca Fatihah makmunna imundina ya naro betul anu mie palulung tu padri tami dega ka mantu ka tu jadi kung ka bante bedisa kung ka alasan jadi salah kung kahana sebab ia nama meli sapar pemecahan maka dikega betul nak baca Fatihah nak baca makmumnya apa mana seku mak baca surah imang mah tu dia curi tak iro perintah pengalatan maka dia mengaji mak baca imangnya makku kumeng kelingi jadi betul nama dia nanti mak baca di surah betul tu oleh sebab itulah sudah sekalian betul na letu ya dega pemecahan ni ya betul nak hukuman ni monro agak sana hukuman ni monro kesempatan di makmumnya maka dekega waktu na engka kesempatanmu baca Fatihah narikumelo ku turui patarona negru te mata Syafi'i si Hambali ya ba ku makara ku tarona si Mali amako no aja nak baca sudah sekalian ia narusak to engkau masalah yang bertali dia penalap paunang kita tunggu betul lah mak baca ni Fatihah mak baca ni surah dan sebagainya mak baca ni ami puri baca engkau petong selidiki maka dia iro kuto taka kuto masempajan atau tatung pikus tanah je narus tanah lima itu maka dia lima ipaku aku yakai ipaku ipaku ku pikutu si tanah je kuto masempajan iya nih sudah sekalian naperhatikan ni anda guruta biasa malai sara maka dia alim lebih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma sempajangi rupa lawangan putuna kadra shibrin melu sijaka palongan putuna ia rorone ya makundre si rapa kangi di makundre ia buranebe kadra shibrin tak buka itu sia anda ruta Imam Abu Hanifah maka dia ro masih turu pak kita penyali maka dia Nabi Muhammad tak buka aja na maka dia mata Syafi'i palawangan 60 nasi jaka maka dia ruta Abu Hanifah dia palawangan nendok kajian aji ulan tadi palawangan 60 cek dia metan siapa ke 60 nemun dia Nabi ya Allah tak buka maka dia Syafi'i dia tak buka putu terserah laki menyamanya mata seding untuk sebab akatana masanna penedita makanja konsentrista untuk tarik konsentris pikiran di dalam melaksanakan ibadah salat sudah sekalian tadi 5 gangkana ni roh insyaallah subhanahu wa taala ilana pengajian tengeran ni betul nak kuno Allah taala totamana uki qiraatu surah ba'dal Fatihah insyaallah qira'atu surah ba'dal Fatihah kumpul Allah taala ilna pengajian yang akan datang mudah-mudahan napa berkah Allah taala ada pungeta naringi pamase ndang itu sana patulung di dalam melancarkan pembangunan di dalam negara kita. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.